yang kekasih dalam Tuhan, selamat tanggal lo, selamat si kamu malik lantai tarampak madu sen. Apa mui rakana di ko madu sen? Apa mui nang tontong juga kia mak kuris semangat dengan puang. Belan nata kana sai si misa-misa ta kumua lante allo to temo ma adin ki rampol misa sola misa ma adin ki ma adokko sola masang belan na pak kaburo na buang yang mako sial le sia sipatu ki umpaken dek kurian sumanga lawan puang oi kata masuslah belan na pang rondong na buang na pamatoto ki sela kote akli ya na to temo duka ladini papayani luapan kita arahkan segala keadaan kita kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur yang luar biasa untuk berkat yang kita boleh nikmati sampai saat ini. Kita akan memasuki tata ibadah penghiburan dan penguatan bersama keluarga almarhum Bapak Joni Palayukan atau Bapak Rio dalam rangka Mak Pasak Pedong. La mentama ki pasang bayangan sangulele kung panganduan itu sara talante Allah totemo Mak Pasak Pedong denopa nama adin lati pana ta melo dukate tuntunan ada ala di pugau kemangka ki minomba pasambayangan ni kumua denopa na pamambela ki buang matua jomai kasanggangan bila na te sara di patu totemo maaf silaga mani dako te mai siluta tomang kambi na rondong ki buang matua ta masambayang indekan opuang matua si sola inde mintu keluarga masusah nenek rara baine si sola anak-anak si ampo le to barakna te to ki kamasei mintu rapu sia kami sola nasang lah kombongan lah to mak tondok mak diorenkan solana sang puang matua ungkana sai mama semi ungkana sai pak kaboromi tu nenek bang mempayan tama tangah katuanki mi sisolan inde mintu urapu moira kana magasa moira kana masusah apa nenek duka na tiro sia na saadingan na perasa itu pandaranan sia mamasei anna mendadi matoto sakka solana sangi unangkaran ni inde sangka mukun di patengka mintu una to belana kuasa mujomai kaleni bila na ampara tu kamatotoran jio kaleki panampani anna losso obang rakan itu mi kombong apa yate losso yate maadin mendadi matoto siabata bila na kuasami bila na penami tu mi pangisiani ya mo napo matoto napo bata inde mintu urapu to puang matua unangkaran umpasaka isa unangkaran di inde sara ya duka murah kipo matoto solana sang to umpapayan pak tunduan ki laku te mintu urapu masusah kumua nade nopa ulendu ite mai pak tunduan ki
La mendadi duka pa apakatana lako teh to masusa unangkaran ni te sara mukun na angkaran siana tingayo. Nalantang tangga sara ya to puang matua. Na kana sai keluarga sia kami solana sang tu rongkok sia mama semi. Nenne ekan mi sorongan katuan kapaisanan. La bipiraka inde mintu urapu mi kamasianan duka opuang matua rongkok mi anama adin pantan umpasakai lante allo ma pasa tedong inde patuan ma bulu alu tirampun lante allo ma pasa la di penoloan mendadi pemala langan mati olo malak bi milante patiran sangka amukun di panaka opuang totu mampati benni kasa barasan sia kamatotoran laku temai tomang kambi kambi ulai selaku atuna dipake lante patiran sangka situru honoran nate sangka la bitira kadako opuang matua ke upu ite ada nama pasa tedong di pogau usinggi ite mai tedong ma bulu alu anda male temai tomang kambi tomang la umpasi tamu tamui umpasi lagai umpasi uduk ite mai panglana pamambele jumai bala kasanggangan